Ngenani madoda. Ya buya ngapha amen. Hlala pha amen. Sawubona kahle. Sawubona mkhulu njani? Siyaphila kuqala phansi. Usondeza busa ngabrento zakho yini le? Iphatha isikhwama? Mkhulu ngicela ngifonile mkhulu ngaze ngizocela lento yemali. Uba sibe ngomkhulu. Ngozwana mkhulu. Okay. Okay. Flying Wish Revolution Butterfly Skeleton ya kunjalo macha. Kulungile khehla lo msebenzi owulandile ngizokwenza la wona uyangizwa. Imali yakho ayihlala ebank. Angazi noma uzofuna siphume la siyofuna lokufuna ukuthenga noma uzoziphathela wena inkomo yakho ufuna ukuyisebenzisa emakhaya. Ufuna ukwenza njani? Hayi ngifuna ukuziphathela mina mkhulu. Uhamba uye ekhaya straight. Hambe ngiye ekhaya. Okay, ungakhipha le nkomo uyibeke lapha phansi kahle. Vula ke khetha vula isikhwama sakho lesi. Ngizawukwakhela lento yakho. Ngizawukwakhela lento same time. Sivule. Vula konke la ngibona. Vula konke la. Ku empty ne akho next. Akho nje. Okay. Lalela ke khetha. Le mali engako 40 le. Awuthatha lo mhlumba kanhlanye lapha bhaketeni. Thatha le mali yakho lo 40,000 wakho ufake la sikhwameni ubeke ngokuhlukahlukana. Ngifuna yakhe uwe lento uyibone ukuthi iyakheka kanjani. Umuthi ngeke ukukhombise. U10 loyo. Yebo. Thatha uyibeke ngokuhlukahlukana. Ngifuna ukukhombisa umuthi ngeke ubonise uzobeka yes beke kanjalo amakhona ngamakhona. Yes. Lalela ke kahle. Njengoba kunje uzovala le awuthembisa lo mhlumba kanhlayi. Lo muthi sowuthela la sikhwameni. Ngifuna uzabe uyavala ungitshela ukuthi ubona kunamalini phakathi. 30 minutes hayi phela 5 minutes uvalile la. Thatha lo muthi ubeke emotweni. Awungifuni usale la. Vala ke khehla lesikhwama sakho. Vala sibeke nje kanjalo. So sivula after 5 minutes. Sawubona mkhulu. Uthatha isikhwama sakho ube suyahamba. Ngizabe singawuthatha ke lo 40 wami. Lo 40 uzosala la emakhosini. Sawubona mkhulu. Uyosala lo 40 la emakhosini. Sawubona. Yes. Uzawusala ke lo 40 emakhosini. Ungahlala nje phansi lapho uhlale phansi nje ngeempundu zakho. Zona lezi zingekho. Hayi ngifuna zona mkhulu. Hayi, zaba right. Hlala nje kanje silindeke. Silinde sibone ukuthi kwenzakalani. Yeah. Ngifuna ubone uma uvula la ukuthi uyothola sekunamalini esikhwameni. Kunjalo madoda, kunjalo mbelambelana, kunjalo sikhuvesa lamba. Hawu madoda. Hluma kanhlayi yasebenza kwezenye imangaliso naye le ndoda phambi kwekhaya ilandele isikhwama samandla. Azenzeke izinto madoda, azenzeke izinto iphakame. Ngasho ngathi kuyawenzeka. Mina angikhulumi into okungeyona. Yonke into ngifuna yenzeke ngendlela. Mina uyazi ukuthwala kwami kwangisiza ukuthi ngithwalele into engiyibonayo eyempumelelo yenzeke ngalendlela engifuna ngayo. Angifuni ukukhuluma ingane kwami. Yonke into mangiyenza ngifuna yenzeke. Angifuni umuntu uma efika la ekhaya ngicela ukuthi akasizakalanga kwenzakalaphi. Kwenza njalo madoda. Hayi sekunjalo. Oh mnumzana baba wasekhaya. Okay. Nayo ke indoda amadoda seyikhona phakathi ekhaya. Indoda lena angifuni ukulanda ngaye kakhulu, angeke ngikhulume kakhulu. Ngizawuyekela nje. Ngingakhulumi kakhulu. Ya naye sokuqhamuka soyagijima. Sekunjalo khehla sekwenzekile umsebenzi sowukhona. Sekwenzekile sekunjalo nje. Ya. Mawenza kanjalo ukhiqiza ithelo. Uyabona kumnandi kulo. Izinto ziyenzeka. Khehla ngicabanga ukuthi siphelile isikhathi njengamanje. Ya, uzawuvula isikhwama sakho. Ngizawukhipha ke mkhulu lenkomo oyikhiphile lo 40 engangithe uphathe. Lento ngiyenza mina ngemali osukuqhamuke nayo wena. Ngiyenza ngemali osukuqhamuke nayo ngibe sengidonsa lo 40 wami. Uyangizwa ngithini? Ngiyawudonsa nje lo 40 njengamanje. Njengoba iqhamuka le ndoda isho khona ukuthi isikhwama sakho sesivuthiwe. Uyangizwa? Yeah.
njoba iqhamuka le ndoda izoshaya amaphiko la isho khona isikhwama sakho sesivuthiwe konke sekuhambe kahle so ke ngizodosa le mali yami engango 40 uyishiye esayidini uthatha isikhwama sakho uhamba naso vula isikhwama sakho kekhehla ungitshela ukuthi utholani khulu antu yabona thula ke awubabazi kakhulu awuthuki kakhulu antu yabona ngikutshelile mina lalela le mali le awuyifake ebhankini ngiyakuzwa mkhulu awuyifake ebhankini ngizawudonsa imali yami ngekhehla ungathi ngirobhile ngizawudonsa yami imali lene bengikhulume ngayo oze uyiphethe ngithe ibeke amakhona ngamakhona le mali u10000 lo uyawubeka esayidini kunjalo nje mkhulu lento yenziwa la ekhaya 10000 lo ubeke esayidini njengoba ngishilo ngithe ifake amakhona ngamakhona ngiyakuzwa ya ngidonsa lo 40 wami ngekhehla ngidonsa lo 40 wami u10000 lo ngubeke esayidini chazile ngathi ngizayidonsa yami uzawusala neyakho nawe uzihambele njalo mkhulu u10000 lo ngubeke esayidini antu uyabona ke khehla seyinelile ngu40 u10 20 30 40 eyami le ofike nayo lena usungavala isikhwama sakho ke mkhulu uqhubeke naye uyangizwa ngithini ngizawuthumela abafana bakuthathe bakubeke emgwaqeni ukwazi ukugibela izimoto ugibela imoto straight njengamanje ugibela imoto iye eDurban awehli endleleni uyangithola ngithini awehli endleleni lesikhwama awusibeki phansi uyasigona wasibeka phansi kuzabe sekuwrong uyasigona ungadli ufish ungadli inyama yehako ingulube ngoku uzawuzila inkonzo yasenkamerweni 7 days kulungile vala isikhwama sakho mkhulu ngizawubiza abafana Dokotela Amen yes bisa kamkhulu sinsisa kancane kulungile hamba ke mkhulu thatha isikhwama sakho vala isikhwama sakho sivalile kulungile khehla akubonga ne ungavalelisi hamba mina nawe siyakuhlangana ngekholo uzangitshela ukuthi uhamba njani kulungile amen